my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Let's see once again. You are the God, yes, Lord, that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Kapsat, ada di may isang ulang nakatugaw di ikit agpalpalama. Inimangag na ni Jesus ngaglabas di ayan na nagpukpukaw isuna kunana Jesus anak ni David kaasyan na nagpukpukaw isuna. Ada pa tinanganawa kanya na kunana isardeng mo di tang nagpukpukaw kunana ba niya ngami di pinasardang na isuna intultulo na kiti nga nagdaydayo kunana pa kiti Jesus anak ni David kasyan na agingga na nga ni Jesus kunana pagkalmaan nyo kat paumayan nyo kanya idikuan dito yung tao kunana kanya na agkalma ka be good of comfort ka na na-enjoy tapos tumakda ka kat umay ka kanyak dahito'y garod kat inaramid ni Bartimeus nga bulan inikat na kabsat ijetlok na kat napan kit di iso na kini Jesus kat kunana Jesus anya ti maramid ko kunana Yesu Kristo kat kunana kayat ko nga makakita kat kunana ingka babaan ti pamatin na agasan ka kat kapsat iti dito yung tiyempo mabalin nga kastoy di mapaspasamak yan kaso di mapaspasamak tatang mabalin nga ado ti pagdandanagan tayo mabalin nga ado dagiti pakakumikuman tayo pag nervyusan tayo mabalin nga ado ti sakit nung kuna na di agamang ka lang kini Jesus kaslaki ni Bartimeus kapsat pinatagker na ti bagina oray no adda tinang ibaga nga haan ngem nagpukpukaw na ta kiniapo Dios inday dayon na taniapo Dios ket ijay kiti nga naagasan isuna babaen iti pagmati na ket kastamot lang kan kakapsat niya sika nga magbuy-buy ti daytoy nararamidan tayo panagdayo kiniapo Dios mamatiak nga niapo Dios iti mangagas ken ka Espiritu Santo ti mangsagit ken ka in the name of Jesus ket masapol lang nga umay ka kenkuana nga sipupuso awat ang isuna di tabiyag mo kapsat han mo nga ilaksit isuna kaslaki ni Bartimeus nangag ni Jesus nga ni Jesus kat mangangagas adu tinabiyag nga natay kakapsat adu dagiti bulag kat nakakita dagiti pilay kat nakapagna kat daytoy inmay ti puso na kat tinmakdar isuna kat inmawawa kiti kanyan kat babaan iti pamati na naagasan isuna kapsat isuna din mangagas tayo awan iti maramidan tayo no awan ni Jesus kanya tayo kanya wen adu nga agpaiso mabalin nga umay ti agas mabalin nga adu ti umay niya nga bakuna unon nyaman ngam ni Jesus na nga talaga ti mangpunnak ni tarik ng kapsa mabalin nga hanla nga panakaagas mabalin nga may bibusan ni ti biro mabalinan nga kunam nga awan iti unong mo kat kurang uno sakto lang iti makmakan mo ngam ni hapo Dios isong na disungbat iti amin kapsa agdayaw tayo gini kat kantaan tayo kanina i-offer mo dahil tabiyag kapsat awisak si kahit iso magumano makararan ito yung nakararan ko na akseptaran ni biyag mo na Yesu Kristo pasrakam diti puso
isunat imangi giya, kinmangidalan iti panagsigyan. Kararagam lang dito kapsat, ibagam lang dito, yaman na, Jesus tayo, eten na, yaman na, sika, iti anak ti Diyos, nga natay iti cross, iti kalbaryo, kat sika, iti nangagas kanya, kat sika, matlang di mang pakawan kanya, dalusan na kadiyapo Diyos. Awatak sika, kas manubot, kin Diyos, iti biyag ko, umay ka kadi, at taong kadi biyag. Hallelujah, Lord. In the name of Jesus, amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, to break every chain. Break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain, break every chain, break every